Om Swastiastu. Inggih idedani sareng sami sanidahat wangiang titiang reng tepengan sekadi mangkin titiang Luh Widiasih saking Desa Bibitin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Bali jagi ngaturang gegitayan sinalih tunggil nyane indik pupuh ginade. Inggih rahajeng miar sayang. Ngaden awak bisa duh cening pianak bapone jani ne mangkin bapa mituturen tekening ragan ceningi sampunang pesan ragan ceningi mapi dueg utawi riri depanganake ngadani ya diastun ragan ceningi sampun merasa dueg de pesan cening ngumbar keduegan ceningi depang anake sane ngadanin cening geginane bukan nyampat tuah kewentenan iraga maurip iriki ring jagati yening keinarga mayang sekadi anake sane nyampat punika anak sai tumbuh luhur dokuentenan iraga maurip ring jagati nenten surut-surut iraga melajahang angge tukitu cening hilang luhur buke kata yening iraga subuh merasa tekening deweke bisa utawi dueg nu masih tetap iraga melajahang dewek yening wenten sane ngebaosang inggih punika di atas langit masih ada langit tukitu cening hiaden rere liu anu pepelajaran ya diastun cening utawi ragan ceningi sampun merasa dueg
sekadi baos bapani wau. Yening iraga sampun merasa deweke sampun duag, nu masih ada sani duagan tekening raga. Nika sete sane mawinan, iraga nenten surut-surut melajahang angge cening. Inggih ide dani sarang sami sani banget kusumayang titiang. Titiang nunas pengampura pet pradi wenten keiwangan titiang. Risa jeroning matembang sahe mategas utawi negesang indik tembange punika titiang nunas pengampura. Inggih pupurang titiang ngantuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om Suksema.